parte sanulu resin tolu. Ema ida nebe maromak prometene Moris. Hare ba ema hotu ia dalan babeleng. Sira ba atu tuir sensus. Sira hotu la kontenti tebes. Sira hirus liurai. Sira lao oin buis. Sira laran kali baliurai. Sira lao ho murmura. Mai be, la os ema hotu-hotu la kontenti. O hare kalai ia pari dan nebe kontenti ia dalan. Sira mos bele hirus liurai. Mai be, sira lah tuduh sira ni oin. Tuir oni hanoin, tapa sai da sira kontenti tebes. Tanba, Maria besi katu partus. Maromak hate teona ba Maria ho Jose dehan, sira nia oan mak ema ide nebe maromak promete kleu rona. Nia mak se salva maromak ne povu, pofila pali maromak ne fatin basira, ilori bensang ba ema hotu-hotu ia mundu. Mai be, ia sidadi nebe nakuno ana ho ema ne, bebe spesial ne se Moris ia nebe. Ia uma buat kapas ida ka? Lae, laos ia uma buat kapas ida. Ia hotel nebe mos ka? Lae, laos ia hotel nebe mos ida. Uma buat kapas foto, i hotel nebe mos nakono ona ho ema. O bele sik bebe spesial ne se Moris ia nebe? Liurai rohan laik nebe maromak promete ona ne, Moris iha luhan ida. Patin ba animal sira. Ni inan aman tau nia naran Jesus. Sira falu nia para nia senti manas, ilatan nia ia animal yahan fatin. Patin ida ne, la serve ba ema ida nebe maromak promete. La ika ema ida imagina hanesang ne. Momentu Caesar, liurai husi Romanian, hatudu hela ba ema hotu-hotu katak nia makboduni, li husi sura nia povu, maromak liurai lalehan horaimos, hatudu hela ba mundu katak nia makboduni, li husi harukan nia oan mane mai mundu, sai hanesan ema ida husi nia povu. Loran spesial tebes. Saida mak maromak promete ona ba Abraun, Isaac, Jacob, i David, realiza ona ia loran Jesus Moris. Novidade kona bania mai at komesa nam kari.